Today of all days we salute Imbokodo, Amakawekazi, the brave pioneers. Umengameli Cyril Ramaphosa ukhombele uhulumende bona amemezele imithetho ezokuqedelela khulu ihlangothi labomma bazokhona ukuhloma ngelwazi. 29 years into democracy and 67 years of women's struggles. Finally, women are finding their place. As women, we don't even like each other. So how do we expect other people to love us? Nakusagidingwa ilanga labomma njalo, abomma basalila ngomhlako kanti ngahlanye bathi okunye okubabuyisela emuva ukuthi wasabona abazwani. Kulilanga labomma ngingena ngokuzehlisa okukhulu ngiyalochisa emakhaya ngokuhlukahlukana ngibawa ningamukele nginguCedric Mwebela. Umengameli Cyril Ramaphosa uzihlabe ngamagama abukhali izenzo zokulinyazwa kwepahla yombuso neyenkampani ezizijameleko eKapa. Lokho kugcine kwenze ukuthi umnyanya wogidinga ilanga labomma ufudiselwe ePitori. Izakhamuzi zakamasipalata weCape Metro zisahlelwe zizenzo zokuguruzela nokulinyazwa kwepahla okudlule nempilo yomuntu. Umengameli bekhuluma emnyanyeni wogidinga ilanga labomma ePitori. Umengameli Cyril Ramaphosa uthi namhlanje kuthokozelwa kakhulu indima elinywe yiSouth Africa ekwakheni ilizwe elingabandlululani ngokobulili neliqinisekisa ukuphepha kwabomma kunye nelinikela abomma amalungelo alinganako. The role of women in our country has been phenomenal. Today we celebrate how far we have come in building a non-sexist society. Ramaphosa uthi njengomana kugidingwa ilanga elinje kukhunjulwa ubudisi abomma baphambili nabahlangabezana nabo ngaphandle kwesizathu esizwakalako ngaphandle kokuthi babe bomma babantu abanzima ebagandelelwako ngesikhathi sebandlululo. They have also suffered under another form of oppression, which is because the majority of them are black or were black during the apartheid days, and also because they came from the working class stock. Ramaphosa uthi namhlanje babathulela ingwani abomma bayi 20,000 abanesibindi abahamashile e-Union Buildings ngomnyaka ka-1950 kanti uthi kungakho namhlanje e-Union Buildings kunethwayo lelitshe lokusila nembokotho ezihlathulula ukuqina kwabomma. When heads of state come here, I always take them to what we have put at the Union Buildings to symbolize that march on the Union Buildings. 2 rocks, one forming the base and one inside the base as a grinding stone. Nakusenjalo ungqongqotshe otsheje indaba zabomma nabantwana kunye nabantu abakhubazekileko eofisini likaMengameli uNkosazana Dlamini Zuma uthi abomma beSouth Africa abakakhululeki. South Africa is not free. It will only be free when we are free as women. Umengameli Ramaphosa uthi nakafakazela indaba yomraro wokukhahlumezana ngokobulili ogabhe ilizweli wathi batsho ingilamkhubo ezikhahlumeza abomma ngandlela zonke kufanele zibotshwe idili kajele zingakhe zinganikelwa ibheyili. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Kusukelwe Semi-Max Square kuMadiba Drive nakiwe Union Buildings. Maphiko wamapholisa wabodata bekadosa phambili. 29 years into democracy and 67 years of women's struggles. Finally, women are finding their place even within the work environment. Nakusenjalo, labo mabe bakhona kilombuthano balile khulu ngokuhlogeka kwemsebenzi nokukhahlunyezwa. Whether we like it or not, the jobs are not there. But if we can try and teach our kids how to stand on their own and be able to support each other and love each other.
bangaphezulu kwekulungwana abomma abakhuluma ngalizwi linye ukuthi abakhululeke ngokupheleleko abomma. Njenganje akhe siqale umlando umfitshazana walelilanga lanamhlanje. Umhla ka-9 kuRhoboyi ngo-1956 lelanga lalibudisa elizweni iSouth Africa yayiqalene nebandlululo. Abomma bavele elizweni zombelele bangenela umtjhagalo e-Union Buildings bachagalela umthetho wamapasa. Umtjhagalo lo wawudoswa phambili ngumma uLillian Ngoyi, uSophie Williams de Bruyn, uRahima Mosa kunye noHelen Joseph. Ilangeli kulilanga elithwayo umlando kanti lisaragela phambili nokuba imthwayo yamlando ekulweleni ikululeko eSouth Africa pha. Babechagala bavuma bathi wathinta abafazi wathinta imbokodo. Namhlanje ngemva kweminyaka e-67 kwenzeka lokhu nangaphezulu kweminyaka ephezulu be-30 eSouth Africa yathola ikululeko ilizwe lisesengamanye wamazwe omphakathi ongalinganiko. Nanyana njalo ingidigidi zabantu basadose emhlweni kanti baqalene neentjhijilo ezifana nokuhlogeka komsebenzi nokuhlukunyezwa ngokobulili. Kunemithetho ekhona eqalelela ukulingana ngokobulili nokulungiswa kodwana ezinye imfundiso zithi umraro usekutheni isebenze imithetho ekhona le. The women that we are working with which are disadvantaged are still the ones that are still vulnerable. Aboma bemfuleni sebaziphilisa ngamabhizinisi amancane kanti abanye bafundisa abantu abakhona ufunda wokuthunga ukwenzela bona abantu bakwazi ukuziphilisa ngokuthunga. More programs like this so that they can be able to create their own businesses, because I feel like people need to realize that they need to create things for themselves. Nesijameleko i-Women for Peace uthi akusiboma bemfuleni kwaphela baqalene nobudisi. A lot of gender-based violence around Umfuleni, a lot of crime, a lot of unemployment. Imfundisa zithi njengoba nakubulawa abomma nje eSouth Africa pha ekusibalo esibuyelelwe kahlanu kunesiphasiloko qhakathekile bona amaqalo ndanzi we-Chapter 9 asetshenziswa ukukhuthaza kulingana ngokobulili eSouth Africa pha. Nakugidingwa ilanga labomma igama lomzabalazeli wekululeko ngasekho Lillian Ngoyi alisali. Nanyana kunjalo abanye abantu abadala babawe imphathimandla ukuthi ziyisikimele phezulu imraro ethunaza inzuzo etholakele ngomzabalazo wango-1956 efana nomtlhago nokuhlogeka kwemisebenzi. Umbikindaba wethu obuye abe ngusokhemera uThabo Mthweni usihlanganisele nakumbiko. Umuzi osenomborweni i9870 Nkungo Street, Orlando West, kulapha kwakuhlala khona umzabalazeli wekululeko umma uLillian Ngoyi. Wonke amathwayo ayelapho wasabonakala nje sekuhlala umntazana wakwaNgoyi kilendlu. When my mom was arrested, the policeman used to come while I'm in the house. She'll come to us and say, "Don't worry." And then it was very sore to see our mother. Until I'm at this age, I dream that part of them coming in the house to come and fetch me. It comes to my dreams, even now. Umam Ngoyi waba mholi wejima lokumacha eladuma ephasi lonke lango-1956 ngokubambisana noSophie Williams kunye nabanye abaningi elahlanganisa inkulungwane zabomma e-Union Buildings ePitori ngomhla ka-9 August. Bachagalela umthetho wokuphatha kwamapasi nakibomma. What is the point of having all this freedom? What is the point of being equal in the law when women are subjected to intimidation and violence? Women can't walk safely. Women whistleblowers, Babita Deokaran, who was killed doing her job. Abantu abadala ababekhona ngaleyo minyaka bathi uMam Ngoyi ube ngumma okhethekileko. Ngathi kungaba khona abanye aboLillian Ngoyi kulabantwana bethu abazalwayo mara ngoba nabo bayiphethe inhlupheko imali ethu yomndende iphelela kubo naseyizukulwaneni zethu siyasokola impela. Abatsha bona bavumelana ngokuthi kufanele ilanga namhlanje ligidingwe. Abomam Lillian Ngoyi are people abasibonisile ukuthi you can still stand for yourself as umuntu wesifazana. Uye umuntu bekade empower abantu ababomama ukuthi bakhona ukuthi bazilwele bazikhulumele futhi. Ngo-1956 uNgoyi wabotshelwa ukulinga ukuketula umbuso nabanye abomakekera bomzabalazo wekululeko. Ubuningi besigwebo sakhe wasidosa avalele yedwa. Wabhubha ngenyanga uNdaka ka-1980. NginguThabo Mthweni endabeni ze-SABC emzimhlophe eSoweto, eSewula neJohannesburg. Abomma ekorweni yezokulima bavela kwaphela ngamatoho namkha ngesikhathi sesivuno nemikhiqizo ethileko eSouth Africa. Kodwa ngehlelo lokusekela lamva nje lomnyango wezokulima nokuthuthukisa kwendawo zemakhaya ikulu indima ekhanjiweko ekuthuthukiseni abomma ngezokulima.
uThabitha Chauke weminyaka ema-40 ubudala weliphalale ubhura ngenkomo abuya tshala bomaqalilanga. Liyakhuthaza ikhambo lakhe lokuba ngomunye wabalimi ababoma baphuma phambili eLimpopo. uChauke wanikelwa iplasi emahekera ayi-1200 eNortham hlanu kwethabazimbi iminyango wezokulima nokuthuthukiswa kwendawo zemakhaya esikhathini esingaba minyaka esidlulileko. Usebenze ngokuzikhandla ukuthi afike lapha khona namhlanje. Khathesi uChauke sewuthengisa imikhiqizo yakhe emakethe ezikulu nefandesini. Sunflower le dikgomo. Sunflower ke limile 500 hectares, this year ke tlo lema 600 hectares. Ke na le dikgomo, ke na le bonsmara. So ke rekisha dikgomo tsa ka ko auctioning. Chauke lokulima emvandeni zemakhaya ngilo limenze waba nethando lokulima belamhlomisa nangamakhono okulima. Lokhu kuvulele nabangasebenzika amathuba wemisebenzi. Bophelo ba rena bo tshentshitse gore shaki tsone ga idea jang o tshentshile betere ya ka mkholo re hudile ka thenga mo hayi. Umnyango wezokulima nokuthuthukiswa kwendawo zemakhaya uthi usazokufaka enye imali ehlelweni eli. Kulonyaka into esizayena sobafunela izixhobo into zokutyala zaziseeds ezotyala u250 hectares also nento esifane chemicals kwenzela ukwazi bazikhusele izityalo zawo zikwazi ukukhula kakuhle. Kodwa nisitshijilo lapha kuthi indawo yeNortham yandelwe zimmayini yeke amanzi avinyile kaphasa adoswa ngomsele asiwe emayini. Lokho ke kwenza uChauke nabanye abalimi endaweni le bona bahlale bathembele khulu emanzini wezulu nabafuna ukuthelelela. Abomma emkhakheni webhizinisi babuthene eHoughton eJohannesburg bayogidinga ilanga labomma ngaphasi kwesiqubulo esithi Rooted to Flourish. Indaba kulu lapho bekuzintshijulo zemali abomma bahlangabezana nazo kilomnotho obogabogawo. Kuphuma abadala nabancane bazokwabelana ngelwazi nelemuko lokusebenzisa imali. The idea is for one to reduce their debt and increase their assets so that you are able to build a strong balance sheet for yourself and for your children and future. Umnqopho bekukubasiza ngelwazi lokuphungula inkwelede nokufunda ukusisa bafundiswe okuningi bebalapho. This is a special day elibeki ukuthi leli nje ila sihlangana khona sizohlanganisa amakhanda ezabantu besifazane sizokwakhana sizogqugquzelana ukuthi sibe ngcono. Abakhwezeli bakhuthaza bomo ukuthi kube into abazijayeza yona ukuthi omunye nakanelwazi abela abanye bathuthukisane bavusane njengaboma njengoba nasebalimunyile ilwazi eliqhakathekileko abomaba sekuzakuya ngabo ukuthi balithatha na bayokwabelana ngalo nemphakathini yabo namkha bayaligodla bese isithunzi sabo siyathunazeka na. Ekhasini lethu leFacebook sikubawile mbukeli bona uphamise igama likamma owenza ubuhle emphakathini namkha owakhe wakwenzela obuhle wena empilweni. Asiqale nakama video alandelako. Iva wosebenzele emakhishini wangenisa isikolo ngemali yasemakhishini namhlanje ngabanga lakhe ngiphakamisa isithunzi sasendlini isithunzi sasekhaya isithunzi sami ngebanga lemali yasemakhishini ungenisa isikolo. Ngithanda ukuthi happiest ke abomama ngaphandle ngiphakamise ukugwama uMamnkosi. Mina benifunda esikolweni eMqanduli umzi benihlala kuwo pha ifamily yakwaDwayi bengekho umuntu ongithatha umuntu omdala bengumuntu ongumama zange ndarenta pha wathi la mama akafuni imali yami yorent into ayifuna qha ufuna ndifunde ndibe ile nto ndifuna bayiyo ngiqhwabela izandla bamodwayi. Ngithanda ukuthokoza umma ongibelethileko umma ongithweleko namhlanje ngize ngibe indoda engaka. Umuntu omkhulukhulu ongimthokoza kakhulu nguma ongizale for 9 months eswini sakhe.
Indawo eziphephelo sabantwana abazindandane nalabo abanganamakhaya eGamanamela eMuleji ngaphandle kwepolokwane eLimpopo ihloga isizo lezemali msinyana. Ekuthomeni indawo le beyisekelwa ngemali iMnyango wezokuthuthukiswa komphakathi. Kodwa walisa ngemva kwezango batsho ukuthi imali beziphathwa budlapha ibhodi nabaphathi baphambilini bendawo le. Ipulugang Dropping Center beyisiza abantwana nendandane endaweni ezimagega naGamanamela nayithomako ngo-2010. Yathoma ukuthola isekelo lezemali emnyangweni wokuthuthukiswa komphakathi ngo-2015 kodwa nakwajaniswa ngo-2020 nakuvela insolo zokungaphathwa kuhle kwemali. Umhloli incwadi umnyango lo waqinisekisa insolo lezi ekhazithwesa amalungu ebhodi kunye nomphathi wehlelo. Wafumana bona imali engaphezulu kwe-22,000 yamaranda yafakwa ngokungemthetho ebhankeni yomphathi wehlelo. Kanti imali le wazithengela iselfone. Iphenyo lomhloli incwadi laveza nokuthi umphathi wendawo kunye nomphathi wemali basebenzisa imali engaphezulu kwe-9,000 yamaranda emakhambeni abo ngebatsho ukukhambela amakhambo ehlangano. Abaphathi kunye nebhodi etsha bathi sekumnyaka emithathu badose emhlweni ngokuphatha ihlangano ngenxa yokuhlayela kwemali. Umnyango ulemukisa imphathimandla zendawo le bona zivula amacala obulelesi nangabe kunemali eyabalahlekilako. Yo ke mathata papa ka gore mo senthenye bana ba bantši ba ameile kudu ka gore be re ba thuša ka dihomeke ba tswa sekolong and then le ba ba le mebileng bana ba utsiwa mara be re kgona go ba lota mo mmerekong gore ga bagolo ba bona le batswadi ba bona ba mšomo ba khumane bana ba le safe. Imakhiwo yalapha iyagerika ngonobangela wokungahlogonyelwa. Labo abaqatshele bona bayihlogomele bayeza emsebenzini naphezu kokuthi sekuphela iminyaka emithathu bangaholi. Abanye abantwana abahlogonyelwa indawo le sebazele entradeni njengombana indawo le ingasebenzi kuhle. Lefelo le le be le phuthile le ditšhuana jwale go ya ka go fapana a bona. Jwale re le setšhaba re ameile kudu ka bogodu bo bo bileng gona ka mo. Bangaphezu kwekhulu nama-20 abantwana abavela emphakathini lo egade bathembele ehlanganweni le ukufumana ezinye zensiza abangasalibekiko la ngonobangela ungasafumana isizo elithija njengombana ihlangano le ineentjhijilo zemali. Abatshayeli bamatraga emkhawulweni weKomatipoort eMpumalanga ekungalayitshela eMozambique basola bogadi benhlangano zamateksi ngokubakhahlumeza. Abatshayeli bamatraga batsho abogadi abapatrolela inhlangano zamateksi bayababetha babathathele ipahla yabo bebabalimaze namatraga wabo. Enyangeni ezimbalwa ezidlulileko ihlangano yamateksi ithoma ukulawula indlela e-N4 eseKomatipoort eyeMozambique ngomzamo wokuvikela abatshayeli bamateksi nokuqinisekisa ukuthi balandela umthetho wendlela. Kodwa nakubonakala ngasuthi izinto zitshugulukile. Abatshayeli bamatraga bathi inhlangano zamateksi ezibavikela emvekeni ezidlulileko sekungizo ezibajikeleko ziyabasahlela zibadlelezela bakuphetheko. Abanye abatshayeli bamatraga bangakhange bafuna ukuthi sibaveze baphefumule bathi bashayela amavili bapontshisa basidubula konke nje lokubi bakwenda la kahle labantu balambile. Abogadi behlangano yamateksi abayilusa amatraga endleleni i-N4 eyayisangweni lomkhawulo yilibombo bathi baqinisekisa ukuthi umjeje wamatraga ukhamba kuhle ngaphandle kokubanga ukuminyana. Bathi amatraga la bewavala indlela abangela ukuminyana kwenkolo endleleni enkulu. Ihlangano yamateksi iphika iyathinditha ngebatsho yensolezim. We're not beating anybody. We're not doing anything wrong to anybody. We're not rob anybody. So I are just to control the queue. If the driver is jamming the line, we tell him to turn back. Izakhamuzi Komatipoort nendawo eseduze zithi ngaphambi kokufika kwehlangano yamateksi ku-N4 bengasilula ukungena nokuphuma edrobheni elim njengoba namatraga bewaphazamisa ukuhamba kwenkoloyi. La bese kude nendlela yokuthi abantu bahambe, abantu labasuka bonansi baye Komatipoort ngemabhasi bese bangasakhona ukuhamba bayofika emsebenzini. Nakusenjalo ukuphepha ngeminye imiraro batshayelini bamatraga. Nanyana njalo ihlangano yamateksi libombo Maputo Corridor Transport Logistics iba uhulumende bona angenelele ekusizeni ukulawula ubujamo endaweni le. Amatraga solo asajama umjeje emide amalanga amaningi lapha alinga ukungena eMozambique.